tugire Kristo igitondo ciza cy'umugisha inema y'Imana ibe muri twebwe gwiriye rwose urukundo rw'Imana rudusage bakunzi b'umukama ubwiza bw'Imana uduha ibyishimo ubushobozi bw'Imana uranurane n'imizi icitwa umuvumo n'umugayo ku buzima bwacu bw'uyu munsi bwo kuri uyu munsi wa kabiri ndetse n'ubuzokurikira bahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo kwakirana isezerano rishasha akanyamuneza bahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu Imana yonyine amahoro ibishimire utuduhasamo twakire neza isezerano rishasha kuguruza ikirere ciza ku buzima bwawe niwirengagize ko hari abo mwaryamiye rimwe bikanguye atawinyagaza atawifashe ikintu na kimwe niwibagire ko hari abo mwavukiye rimwe uyu munsi batacibukwa no mu kanwa gatoya niwibagire ko hari abo mwasangiye ingendo bo barapfuye nawe urasigara bisiga ko ari bo banyabyaha kandi binasigura yuko ari wowe gihangange canke naretse kuko tuvuga ngo ab'Imana ikunda ngo urabiyegereza sinawe Imana yanga ni ubukuru bw'Imana ni ubukuru bw'Imana ni ubukuru bw'Imana twaturirimba ngo waturindiye ubuzima tuje kugusenga watubereye umubyeyi tuje kugushimira twavuga neza ko byose ibyo dufise ibyo dutunze twabihawe n'ubukuru bwa rudasumbwa nitwe duherutse kugusaba ngo uduhe amahoro uturindire ubuzima warabiduhaye urabyuzuza none natwe twaje twese kugira ngo twe n'abacu tugushimire urakarama ukabitunga nk'ishimwe mu mutima wawe kuko ari iby'Imana yakoreye ubuzima bwawe hari ikintu nkunda kumva aha hantu isi yoguha byose muga niyo kongera imyaka yo kubaho isi yoguha byose muga niyo gutandukanya n'umubabaro n'igikunda iminsi yose isi iciguhaye kiba gifise opposite yacu yegome n'Imana hari inzira zibiri ariko Imana naho ari inzira zibiri n'amahitamo yawe kandi iyo yibishatse no muri iyo nzira mbivuga ibishatse yagukura icyo gituma kandi twaririmba ngo Yezu Yezu ubishatse wankiza ubishatse wankiza ngwaye munda umva aho ugwaye hose aho ubabara hose mugabe isindi ushaka kuyiha amahitamo yovuga ati mpisemo kukwica kuko ndagukeneye urantabira ndagukeneye nk'umwavu wanje ngaho Imana kuko izi ko ari ubugingo yiremeye ari mwe muyiremeye kugira zizohoreho nishobora kubikora nk'uko uyu munsi isezerano rishasha tujya kugenderamo muri uyu munsi w'ijana na 19 ni gutera intambwe tukamenya ubukuru bw'Imana kandi tukabuhurumbira kuko niryo soko ryo kurambira mu bwiza ntangere bwayo nimba hari ikintu gikwiye gukwega umutima wawe
nimba hari ikintu gikwiye gutwara amarangamutima yawe ni gusogongera ku byishimo duhabwa n'Imana, ni kumenya ubukuru bw'Imana, kumenya ububasha bw'Imana, kumenya ubushobozi bw'Imana. Kuko nk'ubu nk'akarorero, niba ufise nk'urubanza rukuraririye uyu munsi, niba ufise icyaha cyakwigiriye mu mutima wawe cyamaze kukwiganzira, niba ufite nk'uburwayi buguteye ubwoba, hano uvuga uti amafaranga ntoyaronka, mugabo si ngombwa ngo nkire. Aho hantu uba ukeneye kumenya ubukuru bw'Imana, aho hantu uba ukeneye kumenya ububasha bw'Imana, aho hantu uba ukeneye kumenya ubushobozi bw'Imana, aho hantu uba ukeneye kumenya uko Imana ishobora. Aho hantu uba ukeneye kumenya uko Imana igenza Aroni. Uyu munsi cyo mu Mukama akaguha mutima wiwe mweranda, ukamenya ubukuru ntangere bw'Imana uko bukorera mu mwana w'umuntu. Ubukuru bw'Imana ni bwa bundi bugusanga waguye bukaguha ukubyura. Iyo bariko aravuga ubukuru bw'Imana yarabuvuze arabuvuga, Yesu Kristo nawe arabwerekana. Mu kigabane cya 36 cy'igitabo cya Yobu, umurongo wa 5 haravuga ngo raba Imana ni inkuru ariko ntigayana, ngo ni inkuru kubw'ubukomezi bw'umutima. Murumva, Imana si inkuru, ntuzorabire ubukuru bw'Imana mu mazu ariko arubakwa, ntuzorabire ubukuru bw'Imana mu miduga myiza iriko irasohoka, ntuzorabire ubukuru bw'Imana mu dusura turiko turavuka, ntuzorabire ubukuru bw'Imana ku bintu bigaragara. Ubwenge kwigiza kubwira ko umuntu ikintu afise kiri mu bukuru bw'Imana ntazogira ubugunge, azobishingwa rimenetse, abironderana ubwira, abironderana umutima. Ubwo ruga ruronderana indero, aruronderana ibanga, aruronderana umuco mwiza, ariko ntazobishingwa rimenetse mu kunyanganya, ntazobishingwa rimenetse mu kubundabunda, ntazobishingwa rimenetse mu kubesha. Kuko Imana iza kuguha ubwenge, Imana ijya kuguhuza n'ububasha bwayo, yakira ubwonko bwawe ikawushyiramo ibintu bizima. Ubu ngubu ubutunzi muza guhura nabwo uyu munsi, ubu ngubu igikundiro uza guhura nacyo uyu munsi, ubu ngubu ibyishimo uza kuronka, nkubwije ukuri Imana yabishyize mu bitekerezo byawe. Niyo mpamvu Imana igushyiramo igitekerezo ukabura atoye icyo wazimije. Niyo mpamvu Imana igushyiramo igitekerezo ukabura aharaniye ukuri, ukavuga uti napfa nakira, kandi ukabivuga mu mutima, iki kintu nagikoze kandi igihe singiye kubimenanya. Imana ikagusanga ati nanjye rero ndakurenganuye niba kuboha. Ushaka kumwira ngo ari uvuga ukuri bakamuhaca bakagirana, nawe nyine Imana ibifite impamvu. Ngo Imana ni inkuru
kubw'ubukomezi bw'umutima ngo Imana nireka ngo umubisha abeho ngo yamariwe ubutungane aboro. Mutandukanye umworo n'umukene. Umukene n'umuntu abakenya ikintu mbwari ikindi kintu ku rundi ruhande abakenutse. Ukaba ukenya amafaranga mu gufite Imana ufite ukuri mu buzima bwawe. Ukaba ukenya igikundiro mugabo ufite ubumuntu wihanganye, utari simba rubebe, utari ishinyakare. Uwo ni umukene. Ni ikintu ukenye ugari ikintu ufite. Ariko umworo ni wa wundi akenye ibibereho agakena n'ingezi kumva nta mahirwe nta buhigo. Nuvuga ngo ugasanga iruhande yuko ari n'umushomeri nta n'igitekerezo kizima afise cy'ukugene yoja gusubagura, yopfa ahari ngo je mu gisagara kurindira yuko uza kumukama. Yaratumye buratondera. Ni wowe ukimutandukanye, ni wowe menya nuwo gira gute, ni wowe menya yuko yawunyoye no mwishuri. Hari aboro rero turyamanye ngaha bakiri bato baryamanye ubworo mu bwonko bwabo. Kuryama n'ubworo mu bwonko bwawe nuko hano tujya nacyo shoboye ugahitamo kwiba, ugahitamo gusambana, ugahitamo kugira umwuga ikizira. Nuko hano tujya nacyo shoboye ugahitamo gutunda mu nzu ngo bugatondera, ugasanga ni igihugu gifite imyaka 30 kigaburirwa na nyina. Ambuka genda vaho uje kurondera, ugasanga yagize ubushomeri, ahungira ubushomeri mu kunura urumogi. Ubwo n'ubworo gato karakura. Niwe ikangura ufise imyaka 40 ikangura uvuga uti mbega hano nkiyarondera iki, nkwiye guhindura umunyoro. Biremera. Nkwiye guhindura umunyoro. Uyu munsi musohoke mu bworo ubw'ubwonko bwawe. Nta muntu atagendana ubumuga n'abagendana ubumuga mbona biyaranje. Uwerutse mu badusabye bekiye harimo uvuga ati jewe ndabona ibitaro sinzobivamo. Hani mu rugo kwa data. Ti mugabo jico nka bekiye nta nzara yonyico. Nuvuga kubijanye n'umubiri we nabona ico yokora ngo ico kigoma gikiri yongera arekurwa ataye. Nabona nawe yoshikira azaragize ubumuga butandukanye. Zaragize ubumuga butandukanye. Abana bacu b'abahungu mwimirije ipfumbi cyane, mwimirije ipfumbi cyane. Kuko iruhande bwo ubumuga yagize nta bumuga bushingiye ku gitsina yari afite bwa bwari bumaze kuja. Ariko uri kuraraba efezi ariko banabikinisha cubona ko ari ubumuga wamufatiye muri ibyo bitaro. Ibihimba byiwe hava nabyo birononekara fatana na bwa bundi bumuga afite ko n'umwana w'umuga akiri muto. Kandi namye mbwira rugwaruka naganirije ryari ndabwa ni mu bitaro twagiye muri Shiriji, usibye ibintu byo gukubitwa kugirane rero nasanze igihugu ari kibazo. Giye muri Shiriji ukaraba usanga hafi abantu bose, kandi umuntu akubitiwe mu mwana hafi yaherereye biba bisigura ko ari inzangano mu miryango n'amacakubiri n'imiryango n'iyamatongo. Biryo tongo uko mbona basogokuru twabahambye, aho twabahambye ubu turaharima, tubaka amazu, twubaka amashuri, twubaka amavuriro. Ubu ngubu muri ko mujyana abapfiki ibintu zukegeranya bakagwama bagushinyagurira. Jesi ndabahinda nta butunzi bw'ibigaragara nopfa n'umuntu gushikaho ndamusesera amaraso. Niyo naba ndabishoboye none nta nibyo shoboye. Nukuri ni ubugugu ni ubukorye. Nawe uvuga ngo Imana ibabarira byose. Jewe simaririra cicaye ku ntebe y'imbabazi, mugabo hari ibintu muzobyaza umusaruro. Nimba Akabu abamukomokako, nimba
Hamani abamukomoka ko barabambwe ataco bazira ubugome bwa se meni kuri kigoryi ni kubigira ngo kugira ngo abana banje zose babe ngo sokuru yararondeye uri kigoryi kwe uri kugigiturira mu maraso y'umuntu ameneke uri kugitongo uri kushingura karindwi uri kusura ibinyoma urange ibyugi urange inzu bamwe urange icyo bubaka urange shenaje ukabuzi kuryama mu nzu ugasanga parafo wari imfuvyi wari imupfakazi wamoye umuryango yemekabaye emukomereza aho nyene erega n'umutima wawe reka mbabwire hari ukuntu mwegeshwa nabi n'amadini munyumvirize irisezerano muryakire neza turi ku isaha ya saa 9 turi mu izamu iri hagati ya saa 6 z'ijoro na saa 9 mungire neza munyumvirize mungirire neza ndabasabye barundi kazi aho muri komande zinezeshe gira gito cyawe cyundi cyumvire hari ibintu babahenze ngo Imana ibabarira byose wumva ko bafata umwanzuro wo gukora icyaha guhohotera kwica kurandura guhonya gutikiza Imana itaguha uburenganzira ngiyada kwibira ibangarira Bibiliya iravuga ngo Imana idadaza umutima wa Farawo ndakurahiye ari umunsi uzogomba kwihana bikaba wewe waramwishyira Farawo wamugize ikimuga biremera hari igihe wewe uzopfa inyarizo zikivamo umubiri wawe ugenda mu ivu agapanda abo byabaye ko muri amabara simba bashinyagurije agapanda ubutoki fye nkuru y'imino kwara fye nkuru y'imino ubundi uwo muvumo twawukuweko niyo mpamvu Kristo yaciye umugareti abanyamibembe bari ngaha kitamani wenyine Yuba wari uwundi wagwabye ukagabanya ibiyerunwa wagwabye ukagabanya waravuye kuri ruwa yaruja ku muvini wapfuye kugwa kuja ku biyeru uva ku biyeru uja kuri Amstel uva ku Amstel uja kuri NK uragenda wisanga unywa amaraso y'abantu tarabimye ukerera umuntu bikakorohera gupfunga umuntu uti ndakumugarije ngaho muri iyo mpimba genda ugatandukanya umugabo n'umugore umwana n'umubyeyi bikemera nimba marira turira Imana yumva nimba ngo amaraso y'abari yaravuze Imana ikayumva Imana ikabwira Kayini reka nze ndakubwire mu ijwi ry'ubuhanuzi sigaho ukibyumva n'uca bugufu vyira nimba uryama ukavuga uti idirisha ryavuye mu byari gufasha bo singuhenda nta mahofisi urera muzi kuvanga Imana n'ibigirwamana cyemukira umuntu wahagaze kuri altari nyina ndikongera ukaca kuraguza ugaparkinga nyene imbere y'inzu y'umupfumu adashobora gusakaza ibati ubumbwira kuba warahagaze ugasogongera ku rukundo rw'Imana ukamenya ko Yesu Kristo agira neza bwahabwa ububasha bwo guhindura amazi umuviri bwahabwa ububasha bwo guhindura umukate umubiri wa Kristo ukongera ukagenda kudiriringa n'ibitsina ngubu ni mureke kumara amazi Imana yacu turi mu isezerano rivuga ngo akira ubuhamya kuko kumenya ubukuru bw'Imana iryo soko ryonyine ryo kurambira mu bwiza ntangere bwayo uri kurambira mu bwe vyakunaniye ko uzuza icyo wasezeranye none uri guhonya n'abandi undi kurondera abana bazovuga ngo abana barunaka abana banyu reka mbabwire nagiye mbona umwana mukasahama umwana yasanze muri urwo rugo umwana aramubwira ati ma nazongera ko mbari muzi dasaniya mukuru wanje mama nazongera kukibya atari gatunuzwa n'umwana kuvumbuye gebo n'umubyeyi abwira nabi uwo bubakanye ise w'umwana akamubwira n'abana bavuga ati mama niba byarakunaneka kutumena umutwe nakwimubwira ibyo ubugome mumenye ubutware bw'Imana mu byicecekere inshuti zanje narabwirwa gwaruka ndabwira ati hafi igihe tugiye mu bitaro muri president hafi gwaruka gwishigwa none kare rugwaye yegome arimo n'ubundi bumuga bwaziyemwe mugabo hari mu mwuka mubi wica ubwonko bwanyu ukica imbavu zanyu
mukaba pararize mukisanga muva mu bubi muja mu bundi kubera kwikinisha. Hari icyaha udashobora gukora imyaka 5 ngo uhere. Hari icyaha udashobora kurenza imyaka 1 ngo ukomeze ubeho neza. Bijya babahenda ngo Imana ngugira ubuntu wigira imbabazi zayo ngo ubuntu ngo mwagiriwe ngo n'uwo munsi muracyabugira. Urumva rero ntibabara. Urumva rero umwanditsi w'Abahebrayo yarihenze. Muzosome mu kigabane cya 4 cyangwa musimbize gato muje mu cya 6. Farero yarihenze ngo umuntu yigaze kumenya kanovera n'ubwiza bw'Imana ngo akabivamwo akanyerera akagwa kandi yarabitse ngo uwo muntu ngo biba bigoye cyane ngo kuko ngo ameze nk'umurima wahinguwe ugateramo imbuto akamera amatovu unagashinyaguro karenze. Imana irababara, Imana ifise umutima, Imana ifise agahinda k'ubutindi bwawe, Imana ifise agahinda k'ubukene bwawe. Kuba uri kurundarunda amatungo, iyo uri kurapfa, iyo uri kuraja naho uri kurahasibanganya, uri kuhashira amaziranoki. Zoyajyamamo, zoyicaramo, iyo yaranoroshe, uri kuhashira umuriro. Imana ifise umubabaro. Bibiliya iravuga muri Isaya 1 ngo indagobwa zonyene ngo n'ingami ngo zishobora kumenya mwene ngo zikamenya na mwene ubwato zihererwamwo amazi. Nuramenya mwene yisugenderako, nuramenya mwene soko ry'ayo matongo ari gutuma mujyana mugatungurana umutima. Uzi ubugome nasanze mu mwana wa Afrika. Uziko muri Afrika uri umunyafrika ushaka kuva mu gihugu cyawe ukaja muri iyo kontinent muri uwo mugabane kuko n'uwawe ni umunyafrika. Sindi umunyamerika, sindi umunyasiya, sindi mu Europe. Nukuvuga iki bikanga kandi abantu ufite uburenganzira bwo kuhaja ataviza mu mategeko mpuzamakungu. Bikanga ukagerayo ntibakugirira mu watsitike watanze bakagusubiza inyuma. Mugayandi mahanga ugasanga bakora igishoboka byose bakabaza impamvu kuko kumbura uboro negeza. Mugabo naho iyo fevere izo porte ouverte bazisizeho niyo yoba fenêtre. Nigeze uberuka kuba ndiko nandika hagiye uri kwandika amateka nicaye mfata amasaha 3 yo kuzirikana ku mateka. Sanga ububi bwa mbere muvuga ngo muzungu bukiniki ni mateka. Bafise icyo bubaha, bafise icyo batinya. Muravuga ngo Umwarabu, Abarundi n'Abarundikazi muri mu Barabu ni mutekano. Bafite icyo bubaha utagenda urikine gutagisezerana. Bafite icyo bubaha. Eliwe karabwira Yobu, yarabwiye Yobu ngo nanyenyere gato icyo ndagusigurire ngo kuko buriya hacyari amajambo yerekeye Imana. Ngo jewe ubumenyi bwanje ndabukura kure kugira ngo nerekane ubutungane bw'uwa ndeme. Ngo kandi n'ukuri n'amajambo meranda mazima sayobesha. Ukandi nyene ubumenyi nawe muri kumwe. Cyane kukuganiriza ko sumurage wanje. Nyene ubumenyi muri kumwe. Ni Imana dawa twese byagiye mu ijuru. Matayo 6:9. Ariko bakunzi b'umukama kumenya ubukuru bw'Imana. Imana ngo nishobora kureka umubisha ngo abeho. Ni mwebwe mwenyene mwaretse ababisha ngo babeho. Ni mwebwe mwenyene mwaretse abarozi ngo musangire. Ni mwebwe mwenyene mwaretse abasambanyi ngo mucudike. Ariko Zaburi kubwira 51 ngo uragenda ugacudika n'abangushe ngo tuvuga ngo naje ndumwangushe. Zamuvuga ukuri ni muntu rikomera pana kuvuga ngo Imana imvura babi nabeza abana. Imana rero yo Kristo yigaze kubwira Sidoni ayibwira ngo ku munsi w'amateka
Imana yosanga izosaba ikigongo Sodoma na Gomora nimba morara ngo Imana yageragereje ngo kubanyegeza kubegeranya nka kugira inkoko yegeranya ubuswi bwayo ikabushira mu muru inkoko icyumva indege igihinda ikakibusi bwayo ikabushira mu mubi inkoko kugira ngo ibukingire ibivumbuzi byose niko Imana itugira mbwa ngo twayihaye umugongo ngo Imana idadaza umutima wa Farawo nimba Herode Imana yaramusanze ikamukubita ikofi umureka akamukubita ikofi agacika inyoni bamuhamba uriyumvira ko ubugome bwawe uzobugerana menya ubukuru bw'Imana ubukuru bw'Imana bureza ubukuru bw'Imana buranezeza ubukuru bw'Imana burateturura buri mu Kristo wese buri muntu wese afite umutima utunganye igakubana n'Imana mu bumana bwayo Imana ni ubutungane Imana ni ukuri Imana ni umutima ngo ni ukuri Imana ifite ubukomezi bw'umutima ngo nireke umubisha ngo abeho ngo yamariye ubutungane abora ngo Imana niyigera ikura amaso yayo ku ntungane none we kudatunganye kugenda uje baje bamwe barabara kugenda upanza kurambara ukanyiruka uvuga uti ndabera kositimu kanika nikarufatu yera kuwa mbere gushika kundi w'Imana nibyo uya protokole y'isi nafite agaciro nibyo ariko koko urabyereza mu mutima wawe uravuga uti wowe ibyaruzo bipfamo gute niba Imana itiyanganiye Nebukadinezari n'umwami w'amahanga Nebukadinezari yari Imana ya Babiloni Nebukadinezari kubera umubabaro Imana yatewe n'Abanyisirayeli ndavuga ati sindabasubiza mu Misiri reka ndabahuze na Nebukadinezari abanza badide muzobaza abami ba Isirayeli barokoka amaso abandi barapfa Mama w'Uyuda yarokotse amaso munyuma ararokoka ariko uwa Isirayeli apfa amaso kubera kwishushanya Yeremiya yamubwiye ati ceceka kandi mwibwire ukomeze uvuga ko kakecu baravuga nakara ufite Imana nyane ubumenyi umutima wa nujya ruswa umutima wa nurya igiturire uri kumva ko ari ukuri ku buzima bwawe urakeneye kubohoka ntazushoye gwenda ngo kukanya umuzihana kahe aka gasumbuye ubuze yagakomeje nyakara ibyisi byose bizohera ariko iri jambo ry'Umukama ntirizova kuko irishobora kukunura ibikomere byose ufite ukaba umuntu muzima kandi mashasha n'umunsi ubiyisemo amatungo yawe nayo Imana ikeneye ugira akeneye icyubahiro mu byo utunze abantu bose uwo bica ugasigara uri umwe niwe waryoherwa Musa wari no mubasha bw'Imana Imana ngo ati Musa ndabica bose ndabahonye wowe gusigaza urumanzo wo kurondora ukuve mu muryango nyuma Musa atayamuka Farawo yapfa kwigamba none nawe ufisikaye mu mutima urakuramo utwara sambanye unacemaye unacemariye unishinyakare bose ugenda ukuramo keneye kwiyunga abantu ukeneye ubuzima ubu Nebukadinezari Imana imuha ububasha bwo kugaragara altare yayo zosoma ubuhanuzi bwa Ezekiyeli yigeze kugira agahinda aravuga ati mbwira impamvu atamunyisirayeli keretse umwene Levi ajya kuri altare yawe nyeranda mbwira impamvu Nebukadinezari yageze mu sakrisiya ntapfe umbwira impamvu Nebukadinezari yageze ahirana gatora n'ibikomba gatora n'ibintu byose byo kuri altare ntapfe Imana ati siyanarengera itamuzi niko kwari ruhabyake nawe rero gukanya umuziyanaka ngo abakozi b'Imana bategera gatereka mubwire ikintu kimwe hariho n'ibintu bizoba kugira ngo imiryango y'ibisigara bo mukumbure ngo kumbure
ni bya bindi mwiteze ngo iminsi bazobasomeshereza mwarapfuye. Unasona abantu barabahabobeye. Kumenya ubukuru bw'Imana, kumenya ubutware bw'Imana, kumenya ubushobozi bw'Imana. Niryo soko ryonyine ryo kurambira mu bwiza ntangere bwayo. Imana nikura amaso yayo ku ntungane, ngo bari kumwe n'abami ku ngoma ikabagumizaho na naryo ngo bashimagitswe. Murumva, iyo uri kugendana n'Imana ugatwarana n'Imana, kudeta we gukubita akabari bigarukirako. Boteraterana bakateraterana bakazana n'inzira imwe, no kuvuga bahuje umutima, ngo bagumomore, bakwice, bakurandure, bagukure, bagusuzugure, bagufunge. Imana ikabasanzariza mu nzira indwi, no kuvuga atanu mwahuza ururimi n'ubundi bose baguta wadusutsuraga. Ubundi ntabwo mbe urazi ko ukijya kigenzi cyawe kiguma kiza ngo munywana aricyo cyari cyaduhaye amakuru yawe. Niko Imana ihana, muri buyemerere ngo bahanire. Uwarane Nebukadinezari sinagiye kumubabwira, ariko uwundi munsi Imana ibona ubwibone afite, ibona ingane Nebukadinezari ntiyaracumuye, ntiyarasamanye, ntiyararaguje byari byiwe, ntiyaragize mugabe ikintu yapfuye n'Imana. Yarahanye abo Imana yamuragije, yarabahanye birenze iriceceke. Ubundi munsi mu kubahana ngo umugore wiwe yari umuhindikazi, hariho ngo umugore yanyaze mu bahindi, ni kuko ntiyari umugore w'impeta. Niho iyo kuntu barongora aho baciye bakabona umugore mwiza bace bamutwara. Rero burya yende urabona ko ariyo Burayimu ava burya si Mesopotamiya nuze za kera, nimba nihenze ntibatimutse mu gumenga nibyo. Ni ukuvuga rero bafise imana zabo ku buryo bazirespekta n'uburyo babiranamo. Rero afise Imana yo kugira imukure ko n'ikibazo, bisaba ko aba yarakitswe n'amagara, ibintu nk'ibyo. Niko Imana yagenda yigarurira abantu muri ibyo bihugu. Nukuvuga niyikurungitse ngo uje kuvuga ubutumwa igushira ikintu baba bakenya. Ni ukuvuga rero ikintu ikurungikana ikintu baba bakenya. Ni ukuvuga rero amunyaze ngo ikindi gihe afatwa n'inteza, aravuga ati nkumbuye iwacu, agomba kumucika. Akavuga ati jewe nimvuga ko nkumbuye ababyeyi, icyakora aja kubazana babino kandi cari bitegeko, nzoba ndekoye. Nimvuga naho nshaka gutaha aranyica, nzoba ndamweretse yuko namugaye. Mwibuka abami ko bari bagoye. Herodi ujya ngo kwiyumvire naho akakurota mu ndoto, ngo bakarota uje kumuniga. Imana ingene yahana abagore batabaga bakaja kurongorwa n'abami, cyangwa ingene yahana abami ko bagore bakunda bagize ibigomana byabo, yaramurotesha karota nk'uwo mugore aje kumuniga cyangwa ariko aramugaburira atabaje kumugara, kuko ari protocole. Menya ko ari protocole urabye kuri Estera na Asuwerusi mu gihe cy'abanyabwoko ry'Abayuda. Icyabaye n'igikire, Imana yaciye imuteza indoto. Herodi abonye umugore mu ndoto aje kumugaburira mu gihe atamutsabye ibyo kurya cyangwa atamutumyeko, ukiyaca avuga ngo ni mumwice, kuko avuga ngo nawe agambiriye kumwica. Rero na Nebukadinezari aca arafata baba Daniyeli bamwe bava muri Isirayeli, ababwira umugore we ko yavuye amubwira, aca amubwira ati nshaka gutaha. Amubaza ati mbwira impamvu ushaka gutaha. Ngo wowe umugore we araba ikintu kitimuka kandi atohana, avuga ati nkumbuye kubona imisozi y'iwacu, nkayihweza kandi nkateramira. Bagera bararespekta ubuzima bw'uwo bakunda, ati sawa. Bwira abanyisirayeli n'abakebyi biwe tibujya genda mu miwezi imisozi yo mu Buhinde, uce muri imisozi kuko yubatse namwe mu yindi forme. Urabiye imisozi kukuntu yubatse namwe muyihe ishusho y'Ubuhinde, kugira wa mugore nayo yihweza azokwibuka imisozi yawe. Cyo ni ikigirwamana.
ni nk'uko wovuga uti hakomora nja gusambana reka nikinishe nikigigomana kirenze kuko kujya gusambana byari gufata strategy hotel muhuriramo ingene mupanga ibyo murya ibyo munwa byo gufashije kuzovuga uti none nkizi dépense ugaheza ukabiba mugakwikinisha bizokugora kuko ubikora uri umwe ukangiriza ubuzima bwawe n'ubumana buri muri we ugene Nebukadinezari nicyo yakoze ngo hagererera ko bagira umunsi mukuru ngo arakira ukuboko ko kujya kwita ku gikiriza ciye avuga ati je Nebukadinezari nakoze gikomeye Imana ngo ageze kuruhisha wenyise namuhaye ngo we Nebukadinezari warambabaje ngo wahaye ngo warakwakubishwa ku biti inkoni ngo ntiwababarira unanje ninza kukumumora sinzo kubabarira urumva ni Imana yamuhaye nkuko wafata umwana wawe ukamubanya uti mumanire niho yakumva gacamudida akamudida akarenza washaka uri mu mwaka igihe wagenye kuma ati we mumanire ndamuguhaye umwirwana Imana niyivuguruza wewe bishobora Imana niyivuguruza cyo gituma Matayo yavuze ngo mwebwe muziguye imikate abana bayo ngo none ngo iyo wasabye umukate ni mubayibuye ngo wasabye ifi ni mubaye inzoga umwitwise wanyomijo Imana yavuga ati Nebukadinezari urikubise urumva umwe Imana yaho ubutware bwo kuja kuri altare kamuha ikintu girasanzwe ikamubitsa incabwenge kandi ikamureka akazihonda Imana igaca zigaca mu kanwa ka Yeremiya muzosome Yeremiya 29 ngo nzi ibyo nibwira ko bagirira Yeremiya 29:11 ngo ntabwo ari umutima w'inabi were yarungu gato aravuga ngo Nebukadinezari n'ibigirwamana byiwe byose mu byifuriza amahoro ngo amahoro yabyo azobaraya kuko Imana ntiyihindukiza muri system mugabo nawe ko yabadize gose niko n'Imana yamudize umunsi umwe mareka araza akiri ngaho nyene kuri table d'honneur ubwugamo bw'icubahiro mareka araza kona nibara mu kweze mu mutwe nimba yafasha agatsiko bwonko gakonekta n'ubwenge kujya kumutwara agiye kuyagarika Imana ikora igishoboka na protokoli yiwe ndiyamuherekeza ku wundi umugabo umwami nawe agiye gufuka ibirenge kwituma yaherekezwa na protokoli yiwe kumburengira kushika ukanyuma nta numwe bajanye amara imyaka 7 ari mu ishamba niba Imana yabikorewe Nebukadinezari yoreka kubikorewe umuntu w'amagara make iyi Imana uyitunganiye reka mbabwira kandi gukorera ngo ibiri kumwe nawe kuko Imana ibana n'abami ku ngoma ibana n'umugabo mu ibanga ryiwe ibana n'umugore mu nshingano ziwe ibana n'umukuru ya mukuru w'igihugu umukuru wa ofisi umukuru ibana n'umwe wese mu bushobozi mu butware cyangwa mu buyobozi yawe kuri iyi si ngo kandi bagumiza ko na naryo ijisho kugira ngo bashimagizwe ubundi Imana ntishaka kumaramara ngo naho baba baboshwe n'iminyororo ngo naho baba bafashwe n'imigozi y'umubabaro ngo Imana iraheza ikabereka ibikorwa vyabo n'ubugarariji bwabo mu gihe bishimye kandi rugururira ugutwi kwabo inyigisho igategeka ko bava mu kibi none inshuti yaje imbi inyigisho ngeranije n'umugome kabatacenda guhiga ko kiretse ko uhinduka ukabinyenyeri kamustar egaho warose ubuyobozi kuri iyi si kaburiya ukwiye kubanga n'ubwo mwijuru ntuzove umva Kristo basi hari umugani gusa ijambo ry'Imana ba Kristo benshi turisuburirwa mu mubiri gose hari umugani Kristo yaciye aravuga ngo ntuzogende kwipandarika imbere ngo mu rubanza ngo mwe n'urubanza yaza akakumanura ngo ahubwo uzokwicare ngo ushikiye aho ubona ufitiye ikibanza ngo amamwe n'urubanza nakugoma zo kuzamura muzi ko hari abantu muri gupancerika ubundi munsi naho muzomu
gwanira k'icyubahiro ufise kuri iyi si mu ijuru kizoba kigwije. Abantu bareke kugukubitira isarudi, bareke kugukomera amashi, bareke kukwivuga kandi ijuru ubwanwa bwafutse umuntu biteye isoni n'ubwoba. Iyo ufise uwo mutima utunganye, Imana iguhoza kwiki, iguhoza kwijisho ryawe. Kandi nawe wowe uri mu ntege nkeya, nawe ufise iminyoro bya bikarande mugoma mvuga ngo no ngo vyase komera gusambana kubera karande kada. No kutagira umwanzuro kwawe, no kutamenya ukuri. Iyo waruzi ukuri k'ubuzima, hari amakosa utokoze. Ngo kandi Imana irugurura ugutwi kwabo inyigisho igategeka ko bava mu kibi. Ngo nibumviriza bakaba basavye bazoheraheza iminsi yabo mu buhirwe, imyaka yabo nayo mu kanyamuneza. Baramutse batumvirije bazoherera ku nkota bapfe atabumenye. Abatemera mu mutima bakagira ishavu nibatabaze, abatemera mu mutima bakagira ishavu ntibatabaze iyo bababoshe. Umushaha wabo upfira mu buto, ubuzima bwabo nabwo mu buhumbu. Iyo udafise ukwemera mu mutima wawe, ukagira umutima udahanurwa, ngo umuvumo wa mbere rero umuntu ashobora kugendana mu buzima bwiwe. Ibindi migozi y'amakara ndi wemera Imana irabigucira, kuko iragusanga mu ndoto ikabikubwira ikakubwira n'icyo wokora. Ariko Elihu yaravuze ngo iyo utemera kandi ukaba utumva ishavu ryinshi mu mutima wawe, wamujinya. Mu gihe uwoshwe ntutabaza Imana ugakomeza ukidadirira kuri uko kuboko kwawe, ubuzima bwawe buherera mu buhumbu, kandi umushaha wawe upfira mu buto. Ubwo harimo gukenyuka. Uyu mushaha upfira mu buto hama umubiri cyangwa ubuzima bigaherera mu buhumbu niki? Reka mbibasigurirwe. Mwibuke umwami Sawuli yabanye n'Imana imyaka 2. Mugabo yatwaye Israeli imyaka 38 yaho guhuzagurika, aja kuzura abapfuye, aja kuvugisha imizimu, aja gusubira kwiyorobeka ngo umupfumu ngo kubera Imana yamutumye kwangiriza abapfumu akabikora. Imana yari yamuvuye ko yarasigaye yiyunga n'abapfumu. Iyo ubona wiyunga n'abasambanyi bikemera, kango wewe akakisuzumisha. Iyo ubona ugunda guhura n'indyarya, bakunda kukwescroka mu rukundo, bakunda kukwescroka mu butunzi, bakunda kukwescroka mu by'ukora. Reka ndakwinginge ndakwibwirira aka kantu, uzomenye neza yuko ufise umuvumo ku buzima bwawe. Ni ukuvuga umushaha wawe uba wapfiriye mu buto. Umushaha gupfira mu buto niki? Uba wibaza ngo ufite Imana, muga Imana yaraguhunze yaragiye. Kandi kenshi bishingira ku mivumo y'igisoko rutitiboje, bigashingira ku kudadika imitima nitwumvira itegeko ry'umukama. None ngo wiyumvire nk'abantu ufise amafaranga mukaba muja mu ngoro y'umukama, iyo mwatanga kimwe muri 10 by'umukama, nemwaza ngo tuba tuzi ubuhanuzi bw'ukuri. Ego ubuhanuzi bwicwe ni kuvuga ukwangirika kw'imibiri kw'abantu, kuko Imana ico kintu yarakivuze ngo nimutita abahanuzi banje ngo nzobatererekanya n'amajambo y'ikinyoma ciye mu kanwa kabo. Ngo n'umuvumo bafise igihano cyabo, mugana ngo mufise umuvumo wanyu ucubazako. Niyo mpamvu igihugu kidafise abahanuzi mugani muzoze murabisuzugura. Bijya mwumva ngo za jari genwenganye kuko ubundi ari imvugo y'Imana. Imvugo y'Imana ishingiye kuri Bibiliya, muzoze mubyitondera rwose. Nuhura n'imvugo y'Imana ishingiye kuri Bibiliya igaca mu kanwa k'umwana w'umuntu, ntuzorifate nk'iremenanye. Nubyizereramo ukabitongereramo umugani wayo, bizogukorera kandi bizogukora ko cavuye guciye ku cata. Nico Nana yakoze burya. Imana ubundi nishinyaguritswe. Nubu wasanga umushaha wapfiriye mu buto, mugabe ikibiribiri kiracakura, mugagikuriye mu buhumbu. Mwibuke ko mu buhumbu iyo tugomba kwiga ku buhumbu turabira kurinde, ntabwo turabira ku basambanyi b'igitsina, no, bajya batobekejwe n'inkota barapfa baravaho. Nico cyaye promotion funerage.
gitabo cyo guharura, ahubwo tubirabira kuri Yezebeli mukakawe ubyahishe umutumwa Yohana, tukabirabira kuri Esawu mu rwandiko rw'Abaheburayo 12:3 ngo yagurishije umurage k'umwana w'ifura kubera uduharage turantiye. Aho niho tubirabira, ugurisha umurage wo kuba samurago w'ubwami bw'ijuru, kuba umuambasaderi w'Imana kuri iyi si kubera akamanyu k'umutsima. Nta miliyoni $15, nta miliyoni $15. Genda mwubake ingoro y'umukama, mu nzu kwa data ntihakabura ibyo kurya. Nagira mbabwira ko icyakuye umuvumo kuri Samari, icyakura umuvumo kuri Isirayeli, si Imana yaguruka, yaba umuhanuzi. Mugabo ibyo ni nabyo barashaka kenshi biri mu akajagari. Mugabo nasanze akajagari ari umuvumo wavuye mu kanwa k'Imana ko yarabipfutse. Ni mutabita. None rero duhinduke, twakijwe ry'Imana gupfira mu buto. Abatemera mu mutima bakagira ishavu, oni batabazi iyo bababoshe, umushawa upfira mu buto. Turimo ngo naratabaje Imana iranyumvira, nimumfashe tuyihe impundu twese. Nawe nuyitabaza irakumvira, avuga ngo nabaza ngo utabare, Yeremiya 33:3. Ndakwereke n'ibindi bikomeye kandi biruhije utari bwabona, ariko biraririye gushikira ubuzima bwawe. Ubuzima rero bwa Sawuli bumara imyaka 38 bugendera mu buhumbu, buhuzagirika kwitiranya ibintu, ukamenga uri kumwe n'Imana utari kumwe n'Imana. Mushawo wari wapfiriye mu buto. Ngo ariko umwora Imana iramukiza iciye ku bworo bwiwe, ikamugurura amatwi ikoresheje amakuba. Ariyo niyo mwumva insiguro y'umwora. Imana imwugurura amatwi, nk'ubu nka jewe kana bakaro k'umwora, nk'ubu kajewe ushika ku myaka 37 nari umwora, kuvuga amazi imyaka 5 tada, aho nyari 38 je 39, umworo mubi. Sinaja kurera imbere Imana ijuru yazamuka. Nojya kwigisha ijambo ry'Imana, cyizere kiragaruka. Naho mu mesera nkirirwa n'icyaha. Rero abagore baboro Mungu, ndababwira umugore w'umworo ibimuranga. Aho ni ubugoryi bw'umugabo akavuga ati reka mpambere iby'amajece akazabona ko ndi umugore w'intungane. Yo Imana niyikwididi, yo Mana yaje, Imana niyikwididi, ntabwo ikudidi imbere y'uwo mugabo warerekeye mu kinyoma. Kuko uburi njyajya gusumba umugabo wawe, uburi njyajya gusumba uwakoze ayo makosa. Nimba hari umworo wo kugirirwa impuhwe, yari berebiyemo, kandi uko sikaberekana birindire bizoza. Ureka kugarura imeneka iri hafi yamara kurenga imitumbuka birankayo. Nimuhagarare mukuri, umuntu yabaye muryaryo umubwira uti singumara amaji imbere y'abantu mwiza wanje. Kibintu no buryaryo no bugoye. Mugabo yasambanije umukozi amutera inda, ariko muramwirukana uca mudide. Ngo nturi ikigoyi, uzoza waza mundiriye amaso kandi azokwanikira. Ngo ariko umwora Imana iramukiza iciye ku bworo bwiwe, ikamugurura amatwi ikoresheje amakuba. Mwako yaragukuye mu kaga, igushira ahagutse atakagobero, nayo imeza yawe yari yuzuye k'ibinutsi. Ayagiye mu buzima bwayo, yagiye kwagiriza Yohana ndasozereye. Ibi Yesu Kristo mu kubikora mubisanga mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Luka. Luka yaranditse aravuga ngo umusamariya w'imbabazi. 8:9. Cyangwa 10. Umugani w'umusamariya w'ubuntu. Ni muri Luka 10 guhera ku murongo wa 29. Nuwa ni Kristo akura
nibwo bukuru bw'Imana. Aragusanga waramwase, umviriza ngo Yesu arungikanye ati habaye umuntu yari karamanuka i Yerusalemu, ava i Yerusalemu agiye ku uri mu buhemu, uri karava mu nzu y'imitsima. Usomye igitabo cya Ruti cyugururirwa n'iri jambo buriya, kuko Elimeleki n'umugore we Naomi n'abahungu biwe Mahloni na Kiliyoni babiri bavuye mu nzu y'imitsima i Yerusalemu, mu nzu y'imitsima iwabo w'ibyo kurya. Ubona uko inzara yateye, bagenda muri Mowabu iyo atamani hari, iwabo uwo mubiri gusa. Ko Mowabu murazi ko ari umukobwa wa Ruti, umukobwa wa Ruti yabyaranye na Seroti, babyaye Mowabu na Amoni. Mowabu kirasigura ngo iwabo umubiri gusa, Amoni nawe ngo Imana igiranye inzigo n'umuntu, namwe ngo Imana nta nzigo. Nini itagira inzigo, ufise umutima uciye bugufi. Ngo habaye umuntu yari karamanuka avuye Yerusalemu Yeriko, ariko ava mu mugisha aja mu muvumo, ni gutemba garuko. Ngo arahava, kuko murazi Yeriko ko ari gisagara k'ivumbi, agwa mu bambuzi, baramwambura, baramukubita, baraheza barigira, bamusigara intera. Umva yaherewe, sibyo? Ngo maze umuhereza ngukamanukana nyanzira, uwo afite uburenganzira bwo kumubarira ku byaha byiwe, akabohoka. Amubonye acira ndarigira, ati n'Imana yari yagutaye nawe wari mu mayobera. Ngo hanyuma harenguka umurevi, ubu yari wiki ro kumutambira igitambo. Ani muri cya gishimbo cyo kwa Yuda yavuga ati ya mafaranga ndayabashubije bakayanga, gaca yero bakaca bagurita uburyo ingenzi. Ngo hanyuma harengana umurevi, ubu yari kumutambira igitambo, akamubohotsa. Amubonye acira ndarengana, yavuze ati nyo yagitambo na cafise ko bamunyaze byose nta kana afite. Ani abantu zavuga tufite gute ngo anuriye consultation nayo kayinite ko. Umunyasamariya nawe yari yimariye urubanza, amurengukako. Amubonye yumva muteye ikigongo, aramwegera atenga inguma ziwe nk'uburiro, ukumenya ubukuru bw'Imana nk'ubukuru bw'Imana. Ubundi abandi bacana n'uwaka. Iyo umugabo yari akomeye batari bamunyaze ngo bamukubite, amubonye kumbwira ngo umugore ngo urinde wewe, usumba abayakobo bagize. Ngo amubonye yumva amuteye ikigongo, aramwegera atenga inguma ziwe zisukako amavuta n'umuvinyo. Uko ni ngugu mutima mwiranda akakomora ibikomere, agakura ku bishishara. Muramaze kubona nk'ahantu hari amavuta, iyo wogereje nko muri lavabo ibintu biri mu inyama cyangwa ibintu birimo amavuta, ni byiza kucusukamo amazi acuguje bice bitemba bikihurura. Ni ikintu cyo kurikingura ku mutima wawe. Nico yamukoreye, yaratembesheje amavuta n'umuvinyo. Iyo ndirimbo ngo ntembeshe kwa amazi, kwa amavuta asa n'izahabu. Ngo araheza amushyira ku gitwazi cyiwe amujyana kumwakira indaro mu nzu y'ingenzi. Ani nko kuzana nko mu muvukano wa resitora kumera Kristo ni buzima, kuko utwara nyene utarufise nkaho usengera ibintu nk'ibyo. Niyo nzu y'ingenzi, aramwitwararika. Ngo bukeye yakira amadenari 2. Urumva ni bukeye, no kuvuga ibyo mu ngoro y'umukama itangubwira n'iroso wagushikana utanguye kubyaza umusaruro, kandi namwene kwakuzana akabibyaza umusaruro. Cyo gituma Nehemiya yavuze ati ninigisha ku bijyanye n'iciciro bakabyumva uzomumugisha, kandi ninteri namwe nkabikora uzonyongera ubundi mugisha. Vuga mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ngo yakira n'amadenari 2 yaherezanye n'uburaro, amubwira ati mwitwararike nihagira ibyo wongera ko jewe nzobigusubiza aho nzogarukira. Aya ni amasezerano. Uvuga ari Imana gukora itangwe kwinjira mu ijambo ry'Imana, itabo kubohoka. Utungane bw'Imana, ubuntu bw'Imana urabimenya, mugabo hariho n'amasezerano wakira iyo buri munsi buri munsi. Ungati none ko bwawe inde yamubereye 3, inde yabereye umugenzi wa muntu yagwa mu bambutse, wamwigisheshura ati nuwe yamugiriye ubuntu. Yesu nawe ati genda nawe rero kirakoze. Numenye ubukuru bw'Imana, uzomenya ubuntu bw'Imana kuri twebwe, ucugenda nawe w'intungane. Kuko nutaba intungane za 33 uzoheza kurandura, naje ndakurandura atagitabara.
ni nabyo Eli yabwiye abahungu biwe muri Samuel wa mbere 2. None rero mukristo ndaguhanuye ntukishinga ijoro, kuko rikura amakungu mu kibanza cyayo. Ibyo ni ijambo riri muri Yobu 36 umurongo wa 20. Ntukishinga ijoro, kuko ijoro rikura amakungu mu kibanza cyayo. Umwijima, ijoro ni iki? Icyagihe hari gukora Imana gusa, none uri gukorera mu irarira ryawe. Icyagihe Imana ari kugutabara, icyagihe Imana ari kugushumbusha, icyagihe Imana ari kugukiza, uri gukora n'abapfumu, uri gukora n'indyarya. Ibyo bikura ibirenge byanyu mu kibanza cy'ubwami. Irinde kudasubira mu kibi, kuko wasanze waragihisemo kubera amarushwa. Imana iduha umugisha, Imana itunezeretse, Imana iturinde kubabara. Dawe wa twese uvyagiye mu ijuru, ubweranda bwawe nibuze bugwire muri twebwe. Turagukengurukiye cyane kuri uyu mwanya mwiza uduhaye isezerano ryo kumenya ubukuru bwawe. Turagukengurukiye ko dushize mu gitigiri cy'abagiye kuba bazima, bakaramba kandi bakaroranirwa, bagakugwa kw'inabi neza ikagaragara muri bo. Duhezagire Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, duhezagire mushobora byose, duhezagire kibasumba, duhezagire kibirengeye kizima. Twima maso twime kubabara, twima maso twime guteterwa, twima maso twime kuvumika. Turahakanye gukanyuka, turahakanye guturuka buka tugataha bunyama. Turase guhamba bacu by'imburagihe. Bibiliya yatubwiye ngo buri imishanyo yapfiriye mu buto, imibiri yanyu nayo gupfira uhunga. Ubuzima bwacu burangirika. None rero kubw'amaraso meranda y'umwana wa Yesu Kristo yaviriye Golgotha, aho yaducunguriye. Ducishije bugufi n'ukukuri kw'ijambo ryawe Papa. Twimenyeshe tumenye ubukuru bwawe mu byo ukora. Dawidi yaravuze ngo ngirira ikigongo nkure kw'inyama y'umuntu kugira ngo menye kuri ntungane mu byo uvuga. Rabi nabi yamaze kugobera imitima yacu, udutandukanye nayo kubera ibyo uvuga bigororotse ubigaragaze muri twebwe. Turi abana b'abantu, aho twabohewe iminyororo ituriko yabiyo mu mwuka. Iminyororo yaboshye ibiganza byacu byanga ko tugira umugisha no mu bwiza. Hari iminyororo yaboshye ibirenge byacu. Ndasengeye ubwoko bwawe ngo uyu munsi bwerekwe. Ndasengeye ubwoko bwawe ngo uyu munsi bunezerwe. Hezagira abana bawe, hezagira abana bawe. Maraso meranda ya Yesu Kristo nazadutwikira dutiyobora kabi kose. Umuvumo wari uturiko wimanuka turawase, turawangirije, turawuranduye. Urupfu rw'agashinyaguro turagwase. Ukubonwa n'amaso y'abansi bacu turabyase, ukwimatanya n'amaraya turabyase. Umwuka w'akaboregwe turawirukanye, umwuka w'ubusambanyi turawirukanye, umwuka w'uguhererwa turawirukanye, umwuka wo kwidodomba turawase. Kama Yesu amaraso yomeranda nadukure kw'icyaha icyo ari cyo cyose. Indoto mbi twarose muri joro ndazisambuje mu izina rya Yesu Kristo. Amashikanwa yose, utwigoro twese, ibintu byose bijya gukoreka muri uyu muvukano wa resitora komera Kristo ni muzima. Zaba ingendo zijya kugana ku bitaratandukanye, yaba amasengesho, yaba amazamu mukama tujya kuba dupfukamye turiko turadodora kuri altari yawe nyeranda. Utwumve kandi uhezagire ubwoko bwawe. Sengeye abana bazoza muri uyu muvukano, sengeye abarundi bariho n'abarundi kazi ndetse n'abazovuka. Ndabasabiye umugisha w'Imana, ndabasabiye amahoro y'Imana. Ndasengeye urwaruka rwacu kuko niko Burundi bwejo. Muri bwo harimo abariko baratotezwa, harimo abafise impano mugazi zitariko ziragaragara habona kubera indyarya zagiye imbere yawe. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, Eliya mu kumugaburira ni wakoresheje ba Obadiya kandi wari ubafise. Eliya mu kumugaburira ni wakoresheje abisidoni kandi wari ubafite. Warabanje utuma igikona kandi wari waragaragaje ko ari ikizira. Inzira zawe zirenga igihumbi, inzira zawe ziyobeye abahinga. Hembura ubwoko bwawe, bohora ubwoko bwawe, bohora abakobwa bawe, bohora abahungu bawe, bohora inzingwana ku
ndabisabiye mwami Mana nyagora ku ngoma toye gusenya kw'abagabo n'abagore toye amadivorce igabanuke mu gihugu cyacu ndabashinganti y'umwijima yose yaje gutera urukundo washize hagati y'umugabo n'umugore uyu mutwenzi ndasukwangirika ku mugabo uyu mutwenzi ndasukwangirika ku mugore uyu mutwenzi ndasukwangirika ku bibondo byacu amajina dutandukanya nawe amajina atuma abana bacu batisobanukirwa tuyaranduje ukuri kwa maraso ya Yesu Kristo tuyabohesheje ya migozi babohesha Kristo ku musaraba kugira ngo atuvire mu bwoko bwawe atuvire mu bana bawe duhe kwidegenza duhe kubohoka duhe kugendera ukuri duhe kugendera n'ubwenge duhe umwuka wo guhishurirwa tumenye gutandukanya inabi n'ineza ntihagire ubuturogera ku byo dusumye ntihagire ubuturogera ku mafaranga twakiriye ntihagire ubudukenyurira aho nyene ntihagire ubutwaburira aho nyene ntihagire ubudutongera kubera ikiganiro twasangiye ndahakanye kuryishana uyu munsi ndahakanye kwakira ishano ryo mwuka uyu munsi ndankirije ibitega muri uyu mubiri uri kuranyumva aya matwi ariko yumvira ijwi ryanje iyi saha iri hagati ya saa sita na saa cyenda turi ku munsi w'ijana na 18 turi ku munsi wa 29 ukwezi kwa 4 2025 ndangirije imivumo yose urupfu rwose mukamutaretse ngo rubeho ndagwangirije mu izina rya Yesu Kristo hembura ubu bwoko bwawe ndangirije izimanuka ndangirije kukumeneka mu maraso ugure shetani rugomba kunywa amaraso y'abana b'Imana nirusenywe nirurandurwe nirujanjangwe nirutsindwe kuko rwaratsinzwe turacari mu nsinzi ya Yesu Kristo urakoze nyagora ku ngoma urakoze rudasumbwa urakoze ngene ijuru n'isi urakoze mwami w'abami randura icangiro zana igikundiro randura umubabaro zana umunezero randura ubukene zana ubutunzi randura uruhombo ndasengeye abana babo bari gupagasa uyu mwanya babyutse bari kumva ijambo ryawe none bagiye kwiruka hirya no hino baha umugisha urabima amafaranga ari mu buryarya urabima imiruho mwami Mana nyagora ku ngoma kuko iyo umuntu yashoye ingufu ziwe n'umutahe wiwe ariko agasarura yikanda umuruho wiwe kandi imigongo y'abana bawe kandi ibirenge by'abana bawe uyu mubyari kugutakira ati ndagusabye iyi sinye ya menace d'avortement aka kana wari warakambaye nikongere kuvayo umubyeyi yahamuwe na avortement no kuguma samida zikoroka uyu munsi yinde yihangiye mu izina rya Yesu Kristo nikavayo bagiye kudodora bagiye kudepoza bahisemo kumva ijambo ryawe bakubwiye ati nuduha akazi ntituzokuryarya kimwe muri 10 tuzokiguha bakubwiye ngo ntituzoreka mu nzu yawe habe inzara habe ikigoyi bakubwiye ngo ntituzoreka mu murimo wawe ntutera imbere kuko n'abasenga bayari bateza imbere umurimo wawe ati natwe tuzotera imbere umurimo wawe mukama bumvira ubaha icyo bagusabye aya maviza y'abahore yarekure amaresepase bireka abana babapakaza isi yose nibiriko n'ibyawe ntabwo twagiye ubwoko bwawe Kristo yavuze ngo ndamukwiriye ku mpande z'isi nta ndege bari bafite n'ubwato bwari byari byoroshe ariko icyo yaravuze ryari ry'ubuhanuzi kiriko kirakoreka n'uyu munsi urakoze aho turi ku mpande z'isi duha umugisha duha umugwiza tunezereze duteterure mu izina rya Yesu Kristo umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu amen Imana ibahugishe banezereze kandi banezererwe basabye imbabazi kuri umwanya munini yambatwaye ariko uko biri kose mu ijuru hari Imana kandi hari impamvu kugwa ku muvumo umuhezagiro uhobere ubuzima bwawe mu mutima wawe amahoro n'ineza bihoberana mu mubiri wawe umugisha n'umunezero bihoberana mu ngingo zawe igikundiro n'ubudahangarwa bw'Imana bihoberane